Iyo lenkingi yangiqathana belu. Iyo lenta beyangiqathana belu. Iyo lenkingi yangiqathana belu. Usayiniswe contract usutshelwa ngephesenti. Usayiniswe contract usutshelwa ngephesenti. Ngifuna imali yami yayiphesenti. Ngifuna imali yami emgcine ngayiphesenti. Iyo lenkingi yangiqathana belu. Sanibonani sizwe sasemzansi. U-Ali igeza la kaMgobeleli bafowethu. Ngithi ngicela ukunimema nonke eMoses Mabhida nge-30 zikaJulayi lapho sobe sihlangane khona samaciko amaskandi kwi-festival impucuze komaskandi festival. Bafowethu ngicela siphelele sonke lapha zizobe ziwa kakhulu thina ke sobe semculela ulife bafowethu njengeqembu elikhulu futhi elaziwayo kade laba khona endimeni sobe singalinganisi sobe senza lokhu impela okungqo sobe simculela life maningi amaciko obe khona ngeke ngiwabale ngalinye ngiyathemba ukuthi ama-poster niyawabona amaciko azobe khona lapha sishiyelana nawo inkundla kobe kumnandi kakhulu kusendwa ngoba ethole ungayiphuthiseli imbili abathi yaswela umsila ngokuyalezela ayibonane khona.